Dara tini tam ni bagaw jaga borok gomsi gathering. Belaka hambai North Salmana na 30 September 2023 Ipramun thabai saklajak 12 घन्टा ni bondo angkai जों tini mungya kami picketing point ni ngai जों bo reading lajak belaka na khatum khadakai angkai mungya kami picketing point to tinta constituency Kaliamura Kolanpur tai Krishnapur tai asram barani 4-5 bisma khoboi जों ora picketing point kana gathering khinai tini gar tiblani jabano जों kana phan khonongnai khanja khaiye bobagrani khanjani marite aboni bagaiно lukurok hazar hatalni in Kolanpur constituency Kaliamura constituency lukurok already phaitongbaika khana ba gari choligala जों माइखैनो tin jabano जों jengna bagai reading lajak tabusur prai 300-400 jona borok khaija tai bo khaitongo horo prai tini horono 1200 sopainai norbo nugui mankhana phataro borok khaitongo saja ngai जों tini oro thulainai je sopainai oro hatalni kai oro जों oro naithol khainai na phungmaikhaino tini jakhnani je strike no जों grand success khainani bagai जों ready asubno tai jara phayarok tini jara phaimaya korok gana gini no to no ko khoroksa khorone ke ongore khanani tini o soba ni salno grand success kaitisna bagai colorful meaningful kaitisna bagai in o thantan phanno जों tini je demand gade tibralen abno kendra sarkarno जों hungan bagai जों lobong payo hambai Kana dam signo hoite kasu jang naisa. khana khongni 6 am to evening ni sarik ni 6 pm dara kasu jangnai Dara nin sin mo. ani mungkai munda ex YTM vice president Hambai. Yang bertanya bu,